Cyclone Ditwa struck Sri Lanka on 27 November 2025, bringing torrential rains and strong winds that caused severe flooding, landslides, and widespread destruction across all 25 districts. This resulted in catastrophic flooding, slope failures, and extensive damage to homes, infrastructure, and livelihoods, making it one of the worst disasters in decades. Through a community-led rapid assessment, 150 households shared their lived experiences navigating inaccessible shelters, disrupted healthcare and medication, damaged roads, lost assistive devices, income instability, and the compounding barriers that persist long after immediate emergency response has concluded. අපේ ගෙදර අපි වතුර දහන දවස වෙනකොට අපිට උනේ ඔක්කොමලාට පස්සේ තමයි අපි යට වුනේ. එතකොට අපි හිතුවේ මේ ඒ වෙද්දි මේ යට වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන් අපි අර එච්චරෙන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අපිට වතුර දැන් මෙරා රෑ 8:00 විතර වෙනකොට ආලපාලයේ වතුර දාලා එයාලා බඩුව අස් කරලා ගිහිල්ලා අපිට උදව්වට කෙනෙක් නැහැ. பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதில் கொமெண்ட் தான் இப்போ எங்களுக்கு அவசரத்தை வேண்டாம். அதுதான் எங்களுக்கு இந்த கொமெண்ட் வந்து இப்போ நார்மல் இது இருக்குது, நார்மல் டாய்லெட் இருக்குது. இனி இப்போ கட்டுறமாவோ இல்லாட்டி இந்த தற்காலிக நாளை இப்போ கதிரை வச்சு தான் பாவிக்கிறோம். இப்போ கதிரை அது ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதால் இப்போ தற்காலிக கொமெண்ட்னாலும் பரவாயில்ல. அதுதான் எதிர்பார்த்துருக்குற அரசாங்கத்தையோ අපි රජයෙන් 20 විතරයි දුන්නා මොකුත් හම්බුන්නේ අපිට. අපි ඉඩමක් බලන්න කිව්වා. ඒකට කට්ටිය ඔක්කොම ඉඩම් දැන් දෙගුණක් වැඩියෙන් කියනවා. ඒකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ அத்த முஜராபாத் அப்போ சொன்னால் முக்கியமாக தேவை இந்த ஒரு ஆட்கள் வந்து ஒரு வீல் சேர் வேண்டி இருக்கும். அவாவுக்கு அந்த வீல் சேர் வந்து சேஃப்டி பெல்ட் இல்லை. அவள் சனிக்கு ஒன்று தான் வருவா. அது சேஃப்டி பெல்ட் இல்லாத காரணம் விவசாய தோட்டமெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. மற்ற வீட்டுக்கு தண்ணி வந்து வீடு தக்காளி வீட்டு தான் இருக்கிறோம். வீடு ஊறி போய் இப்போவும் நிலத்தில் தரப்பால் போட்டு தான் படுக்கிறோம் நாங்கள். இந்த என்னோட பக்கத்து குடும்பங்கள் பிள்ளைகள் வந்து இருக்கிறது கொஞ்சம் வீடு தான் වසදි காணாமல் இருக்கிறது. ඉතර ප්‍රශ්නයක් නැති වුණත් ඉස්සරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ණය ගිහිලා තියෙන්නේ. ගේ ණය යන්න ඕන මෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අයකට කොන්ක්‍රීට් දාලා පොඩි ආරක්ෂාවක් සපය ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. அது என் பிள்ளைகள் வந்து படுக்கையில் இருக்கிறாங்க. 2 ஆம்பளை பிள்ளைகளும் அவங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் புண் போடுது. அவங்களுக்கு கட்டில் மெத்த தான் அவங்களுக்கு உரியது தேவையா இருக்குது. மூன்றாவது மகளுக்கு வலிப்பு வந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் அனுப்பி யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்துச்சு குணமாகி வீட்டை வந்து அவாவுக்கு மாதம் கிளினிக் இந்த கிளினிக் போட்டிருக்கு. මේ පස් එක කඩාගෙන ගිහලා මගේ ටොයිලට් එක කඩාගෙන ගිහලා තියෙන්නේ. එතන නාන්න කරන්නත් බෑ. ඉතින් අපි පස්සේ එතන අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. වැස්සොත් ආපහු වැස්සොත් අනිවාර්යෙන් පස් කණ්ඩේ කඩාගෙන ගේ කඩාගෙන යයි. வருமான பிரச்சனை. மற்றது பிள்ளைகள் கல்வி நிலையை கொண்டு படிக்கிறாங்க. 2 பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. அவங்களோட படிப்பு சிலவோ இவர ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வாரத்துக்கோ எனக்கு வீட்டுக்கு தேவை அன்றாட தேவையில எங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் மிகவும் வறுமையில் கஷ்டத்துலேயும் இருக்கிறோம். பிள்ளைக்கு இப்போ போதிய அளவு பிளட் அதுகள் போய்க்கல சத்து பிரச்சனை மருத்துவ செலவுகள் கூடுதலாக காணப்படுறதால அவருக்கு வெளியில் நாங்கள் கஜு பிளம்ஸ் அப்படி அந்த அவருக்கு பழ வகைகள் அதுகள் இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ போதிய வருமானம் இல்லை. மற்றது மலசல கூடம் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்குது. ஒரு விதி கொண்டு இருக்குது. ஒரு பக்கத்தின் நரம்புகள் எல்லாம் பிரச்சனை. இந்த கையால் ஒன்றும் முடக்க மாட்டார். எந்த கணவனும் கொஞ்சம் ஏறாது. நாங்கள் சரியாக வெள்ளத்தில் சரியான தாக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு எல்லாம் வெள்ளங்கள் வந்தது. கொஞ்சம் அவருக்கு அந்த சைக்கிள்கள் மோட்டார் சைக்கிளுக்குரிய உதவிகள் செய்ய சொல்லி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். මට දැන් කඩේට තියෙන දොර හා ජනල් දෙක දාගන්න මට ඒක කරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. அத்தோடு எனக்கு போக்குவரத்து பிரச்சனை பெரிய ஒரு பாரதூரமாக இருக்கின்றது. அதற்கான ஒரு போக்குவரத்தை எனக்கு தந்துதவுமாறும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ගොඩක් මට අමාරුණා. ඒ කියන්නේ දුකටම ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න විදිහක් ඇත්තෙම නැහැනේ. කවුරුවත් ඉතින් උදව් කරන්නේ නැහැ. මමම තමයි මගේ දරුවෝ දෙන්න ජීවත් කරන්නේ. 16 வயது தம்பிக்கு, தங்கச்சிக்கு வந்து 6 வயது. அவர்களுடைய படிப்பு செலவுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கின்றது.
அதற்கும் என்னுடைய மற்றது என்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு උදේ සීමාර අනිවාර්ය කරගොළුන්දේ නන්ද. ඉතින් ආබාධිත ජීවනාවෙන් ජීවත් වෙනවා ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක ජීවත් වෙනවා. මේ ගෙදරත් බාර දෙන්නේ බාප්පා ඉල්ලුවා දැන් ඒකත් යන්න වෙලා තියෙන්නේ ගෙදරින්. ரெண்டு பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் எங்களுக்கு படிப்பு சம்பந்தமான உதவி ஏதாலும் வழங்க முடியும் என்றால் வழங்குமாறு கேட்கிறேன். மற்றது நான் சின்னவர் முதலாம் தரம் ஒன்றில் படிக்கிறார். அவரை சாய்க்கும் ஸ்கூலுக்கு ஏற்றிறக்குவதற்கு எனக்கு ஒரு துவிச்சக்கர வண்டி තන්තුදවමාර කටකොල්ගරෙන් අපේ ගෙදර ඉදිරිපස නායෑමට ලක්වුණා. ඉතින් වැහි කාලෙට අපිට ගෙදරින්ට කියලා ගෙදරින්ට එපා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මගේ වැඩ තනියෙන් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔබතුමාලාට පුළුවන් නම් මට අර වෝකල් කියන එකක් දුන්නොත් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබතුමාලාට ගොඩක් පිං. මේ වෙලාවේදී ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවම දැන් සුළි කුණාටුවක් ගම්වතුරක් වීම ආවම අපිට තොරතුරු sannivedanaya කර ගැනීම වඩාත් වැදගත්. එතකොට අපිට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් මේ වගේ දැනුවත් කරොත් තමයි අපිට දැනගන්නේ. අපේ ආබාධිත ප්‍රජාවට මේවා දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා තොරතුරු සංවේදනය කිරීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අය ස්ථානයකින් තව ස්ථානයකට ප්‍රවාහනය කිරීම උදව් කරනවා නම් ඇත්තටම ඒ අය ගොඩක් අසරණ වෙනවනේ ආබාධිත ජනතාව. උදව් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අපේ ගෙදර බඩු මුට්ටු ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා. ගොඩක් බබාගේ ස්කූල් බඩු අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරන මේස ඒ වගේ ඇඳුම් ඒ වගේ බඩු අපිට නැති වෙලා ගියා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් අමාරු තත්යකටපත් වුණා. ඇත්තටම අපේ ආබාධිතතාවය නෙමෙයි අපේ ලංකාවේ තියෙන භෞතික ප්‍රවේශය හා මිනිසුන්ගේ හා බැඳුණු ආකල්පය අපි දැනකට ගිහිල්ලා අපිට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු පහසුවෙන් කරගන්න බැරි වුණාම මිනිස්සු හිතන්නේ ඒක අපේ නොහැකියාව කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එක කාසියක දෙපැත්ත වගේ තමයි අපිට මේ තියෙන ගැටලුව. ඒ හින්දා භෞතික ප්‍රවේශය හැදෙනවා නම් මම හිතන්නේ ආකල්පත් වෙනස් වෙවි අපේ රටේ. විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න, වැසිකිලි ප්‍රශ්න, ඒ වගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යටිතල පහසුකම් මේ වගේ නොයෙකුත් කරුණු හින්දා අපේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් විශාල වශයෙන් පීඩාවටපත් වුණා. ඒ නිසාම ඔහු තවමත් අවදානම් තැන්වලම රැඳී ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැක්කේ නෑ රජයේ ආයතනවල ඒ ගැන විශේෂ වැඩසටහනක් හෝ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. අපේ සංවිධානයක් විදිහට ගත්තත් අපි කරපු වැඩ කොටස මම හිතන්නේ අනිකුත් ආයතන අපිව සම්බන්ධ කරගෙන අපෙන් විමසීමක් කරා කියලා. කිසිම කෙනෙක් මම හිතන්නේ රජයේ පැත්තෙන් හෝ පෞද්ගලික ආයතන වලින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ගැන අපේ විමසලා නැහැ. ඒ වගේම ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ගිහිල්ලා මොන ගැහෙලක් නැහැ. සාමාන්‍ය යන ක්‍රියාපටිපාටිය තුළ තමයි අනිකුත් කටයුතු වගේම මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ. මේ අවස්ථාව වුණත් අපේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඒ සිද්ධ වුණු නිවාස හානි, දේපල හානි, ඔහුගේ රැකියා ස්ථානවල තියෙන ගැටලු, ඒ වගේම ඔහුගේ උපකරණ වලට සිදු වුණ හානි වෙන්නේ විශාල වශයෙන් ගැටලු වලට මුහුණ දීගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඔහු නගා සිටීම වෙනුවෙන් තාම අපි වැඩ පිළිවෙල දකින්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් අම්මා තමයි හිටියේ ස්පෙෂල් නීඩ් එක්කිනාවත් බලාගෙන අනිත් එක්කිනාවත් බලාගෙන අම්මා තමයි හිටියේ දුව ඉස්කෝලෙන් ගන්න කරන්නේ. දැන් එහෙම නෑ. මේ ළමයි දෙන්නවම අරගෙන යනවා දුවව ගන්න. ආයි මෙයාට ප්‍රශ්නයක් නම් ඒ තුන් දෙනාවම අරගෙන යනවා. උයන්න කරන්න පවා දවල් නෝමලි ඇවිල්ලා අම්මා ඉන්න කාලේ එක විතර වෙද්දී කෑම 1 2 විතර වෙද්දී දැන් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ අරලා ඇවිල්ලා තමයි මම උයලා පියලා කරලා හවස 4:00 5 වෙනවා ළමයිට කන්න දෙන්න. එන ගොඩාක් අර කියන්නේ අමාරු සිටුේෂන් එකක්. දැන් මට අර හරියට කොහමද කොහෙන්ද පටන් අරගෙන කොහෙන්ද ඉවර කරන්න කියලා දන්නේ නැති තත්ත්වයක තියෙනවා. ආබාධ සහිත කාන්තාවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු කර ගැනීමේදී අනිත් අයට වඩා අවකාශය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ප්‍රවේශය අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පැසිකිලි පහසුකම්, ඒ වගේම චාලය, පිරිසිදු චාලය, මේ වගේ දේවල්, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා වෙන විදිහට. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක බලද්දී මම දකින්නේ කිසිම සෙන්ටර් එකක ඔය කියන පාසුකම් ටික තිබ්බා කියලා.
මගේ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගියා. ගෙදර බඩු ගොඩක් තිබ්බා. ඒ ඔක්කොම ගියා. ගාමන්ට් එකේම යට වුණා. ඉතින් අර අපිට ගාමන්ට් යන්න බැරි වුණා. මේ මාසේ පෙබරවාරි වගේ තමයි ගාමන්ට් ඔක්කොම පටන් ගත්තේ. හැබැයි තාමත් අපි හිතන්නේ නැහැ ආඹව සහිත අයත් මෙතනට එනවා. ඒ නිසා මේ කට්ටිය වෙනුවෙන් කොහොමද අපි මේ ප්‍රවේශය සකස් කරන්නේ කියලා. මේක මේ ආපදා තත්ත්වයකදී විතරක් නෙවෙයි. අපි ඉස්කෝලේක පන්සලක ප්‍රජාශාලාවකනේ ඔය කට්ටිය නවත්තන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒකට මේ තැන් ඇයි අපිට ඇක්සෙසිබිලිටි හදාගන්න බැරි. අපි හරි. ඒතකොට අපිට ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ තත්ත්වයකදී ඒක හරි පහසුවක් ආවාසයකට. අර ඔබ කිව්වා වගේ මේකේදී ආවාසයට කාන්තාවන්න මොන වගේ තත්ත්වයක්ද? හරිම කනගාටුදායකයි. මොකද while investing on this infrastructure, it is also important to bridge the gap between the facilities needed by the regular layperson and the facilities useful for persons with disabilities as well. So just like you have seen in front of our institution, this tactile pathways have been there and proper signage has been there. And that kind of initiative should be there in every infrastructure construction that we do, so that whenever disaster strikes, people don't have to go back to the books and look at the protocols and come all the way, because it consumes a lot of time where strict action is needed. So when the systems and the centers are in place, this becomes automatic and seamless. And also the disability data. So the current latest census that was conducted last year or the year before encapsulated a proper mapping of persons with disabilities around the country. So if the relevant authorities can get into GIS data and synthesize them in such a way that they can look at different population densities in terms of persons with disabilities, what categories, what are their requirements, rather than just academically looking at okay, how many visually impaired people are there, how many hearing impaired people are there. Instead of that, the current census encapsulate what's needful. Practical terms, it's a whole different story, right? For example, suppose now the early warning systems, right? So we do our early warnings in legacy media and also in social media, right? So how a visually handicapped person access these early warnings? How a person with some auditory issue, how he or she going to access these things? They were not taken into consideration, partly because even they are mentioned in the policies, there was no such connection between the policy to practice. More structure where you can get them into these early warning systems, and a more inclusive approach was actually lacking. But through informal networks, yes, if they have established networks, suppose now there's a good MOH or medical officer of health in an area who is conversant about these issues, and the grassroots level healthcare workers are skilled to handle that, yes, but not in a very formal way. The way forward needs a collaborative effort on all our ends. Rebuild with Access means moving beyond acknowledgement towards practical and collective action. It calls on all of us, government institutions, local authorities, development partners, civil society, and community leaders to commit to solutions that are tangible and measurable. It means ensuring early warning systems are inclusive and accessible in format and delivery, that shelters are designed with dignity, safety, and mobility in mind. Rebuilding must not replicate the exclusions of the past. Together, we have the opportunity and responsibility to design systems that protect everyone before the next crisis arrives.